Khubor baman kasngi awalam shapi da unang yalam news. Meghalaya Legislative Assembly kalapan pa jisi hello ka jingkhlad no UMLA berim kamau senram Shri Mestonath Kharshandi belalong UMLA laitam nadu kasnam kharkhnai spa prapulai hadu kasnam kharkhnai spa khnapopra ula shajet naka Indian National Congress belalong ro Minister jangka border area and development mining and geology district council affair relief and rehabilitation bat kiwe department Mestonath Kharshandi lalong unoi lambastat bersempang lalong ubajam kaktin pat ubajan ya baro ula pansa jingkin mau yakikam ba ulale yakibreu jongu bat ula kantiro yakajala ka Meghalaya Legislative Assembly Secretariat ka Phah sngewlem yakibahing hasem jongu rengkat berkajingdwai poblei try kanrat ulong lem batki ban ai kamet ka bokoj bekhya bat un pentingan yaki Khubor baman kasngi sumhawan subscribe ka channel unang yalam news.